Dobro jutro svima, evo dobrodošli. Nadam se da ćete se danas dobro zabaviti i evo da ćemo se lijepo podružiti. Današnji dan je zamišljen više kao druženje i upoznavanje jednih drugih, zbližavanje. Dobru zabavu svima, evo lijepi nam je dan i idemo to iskoristiti. Hvala vam lijepo još jednom, uživajte. Moja škola, moje svijet, odskočna daska za život.